icyo gihe. Ingingo nyamukuru Amerika yahisemo gukoresha idolari nuko cyari ikimenyetso nyamukuru cyerekana yuko inkomoko ya dollars cyangwa idolari ifite amateka arambuye menshi cyane atandukanye mu gace k'Uburayi. Dore uko ryagiye rikura. Ijambo idolari rikomoka ku ijambo ry'igifurebu cyangwa ikidage bita ngo ni dollars, risobanura igiceri kinini. Mu kinyejana cya 16 mu karere ka Bohemia, ubu ni mu gihugu cya Czech Republic, hakorewe ibiceri by'ingwate byavaga mu gace ka Chwajimosta. Kubera ayo mabuye agace byavagamo byatumye ibyo biceri babyitirira ako gace, babyita ngo ni Chwajimostela kubera izina rirereye babihaye. Mu rurimi rw'igifureru cyangwa rw'ikidage baje kubyita ngo ni dollars. Ibyo biceri bya dollars byaje gukwirakwira Uburayi bwose. Dollars ikwirakwira mu ndimi zigiye zitandukanye, mu Gifaransa yitwa dollars, mu Cyongereza yitwa dollars, naho mu Buholandi bita darida. Uburyo rero idolari ryaje kwimukira muri Amerika rivuye mu Burayi. Abakoloni b'Abongereza bari batuye muri Amerika y'Amajyaruguru bakundaga gukoresha amafaranga y'Abasipanyol azwi nka Spanish dollars cyangwa peso of fate. Aya mafaranga yarazwi cyane kandi yarizerwaga kurusha impapuro z'amafaranga z'Abongereza zari zarakoreye muri Amerika. Kugira ngo idolari ribe ifaranga rya Amerika, nyuma yo kwigenga mu 1776 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisemo gushyiraho amafaranga yayo. Mu 1792 hashyirwaho ishyirwaho ry'idolari nk'ifaranga rya Amerika. Idolari y'Amerika yahereye ku giceri cyiswe Spanish dollar kuko cyari cyaramamaye cyane mu bucuruzi bw'isi muri icyo gihe. Ingingo nyamukuru Amerika yahisemo gukoresha idolari nuko cyari ikimenyetso nyamukuru cyerekana yuko Amerika ifite ubwigenge. Ibyo byatumye rifata isura n'ibimenyetso bifite amateka yihariye, harimo urusobe rw'inyenyeri 13 zihagarariye koloni z'ibanze hamwe n'igice cya mbere cy'idolari cyakozwe mu 1794 kizwi nka flowing hair dollars. Ikwirakwira ry'idolari ku isi hose. Uko ubukungu bwa Amerika bwagiye bukura, idolari ryabaye ifaranga rikoreshwa cyane ku isi hose, ndetse ryemezwa nk'ifaranga ryo kwifashisha mu bucuruzi mpuzamahanga. Muri make, idolari rifite inkomoko ku biceri byakoreshwaga mu Burayi. Idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagiye habaho abantu bagiye batandukanye kugira ngo bagaragaze ubwigenge bwa Amerika. Ku idolari rya mbere hajeho George Washington uba ku gapapuro k'idolari rya mbere. Yari perezida wa mbere akaba afatwa nk'umwe mu bashinze igihugu, founding father. Ifoto ye yagiyeho mu rwego kumwubaha nk'umuyobozi waharaniye ubwigenge bwa Amerika mu ntambara y'icyo gihugu cyayoborwaga n'Abongereza. Thomas Jefferson yari perezida wa gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agaragara ku note y'idolari ya kabiri. Ariko icyamugize umwihariko ni uko yari we wanditse inyandiko y'ubwigenge bwa Amerika, Declaration of Independence, mu 1776. Ubwenge bwe bwo guhagarika demokarasi byatumye ashimirwa ashyirwa ku note ya kabiri. Abraham Lincoln, uyu nawe ari ku idolari rya gatanu, uzwi cyane kubera uruhare mu gukuraho ubucakara muri Amerika no kuyobora igihugu mu gihe cy'intambara y'abenegihugu, Civil War. Ifoto ye igaragara kubera guharanira ubutabera n'uburenganzira ku bantu bose. Alexander Hamilton, uyu we agaragara ku idolari rya 10. Uyu ntabwo yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yari minisitiri wa mbere w'imari. Yagize uruhare mu gushinga urwego rw'imari rwa Amerika no kubaka ikoranabuhanga mu gucuruza ubukungu bw'igihugu. Ifoto ye yashyizweho mu rwego rwo kumushimira nk'umunyapolitike w'umuhanga. Andrew Jackson ni perezida wa 7 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu yashyizwe ku idolari rya 20. Nubwo iri dolari ridakunda kuboneka cyane ku isoko, ariko riracyemewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Azwi cyane kubera kurwanya ibigo by'imari bikomeye no guharanira ko abaturage basanzwe nabo babona uburenganzira mu guhangana mu bucuruzi ndetse no mu bukungu. Nubwo amateka ye afite ibibazo nka politike mbi ku baturage gakondo, yashimiwe kubera ubuhanga bwe mu kuyobora abaturage. Ulysses S. Grant, uyu we agaragara ku idolari rya 50. Grant yari perezida wa 18 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko icyamurangaga cyane nuko yayoboye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara y'ubwenegihugu ariyo Civil War, agafasha kugarura ubumwe no kubaka igihugu gishya.
Benjamin Franklin, uyu we tumusanga ku idolari ry'ijana. Franklin rero ni umwe mu bashinze Amerika, uzwi cyane nk'umuhanga mu bumenyi, umwanditsi, umuyobozi w'ingenzi. Nubwo atigeze aba perezida, yagize uruhare rukomeye mu masezerano y'ubwigenge Amerika n'iterambere ryayo mu bya siyanse n'ikoranabuhanga. Impamvu rusange rero aba bagabo bashyize ku idolari rya Amerika nuko aba bantu barangwa n'amateka adasanzwe mu kubaka Amerika. Bagize uruhare mu bufatanye, demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'iterambere ry'ubukungu. Ifoto zabo ni ikimenyetso cy'umurage batanze mu kubaka igihugu gifite imbaraga n'agaciro, kuko ubu ngubu Amerika iri kubarizwa mu bihugu bya mbere ku isi. Igihugu cya mbere gifite igisirikare gitinyitse, igihugu cya mbere gifite ubukungu bitewe n'idolari rya Amerika yuko ari ryo rikoresha ryabaye mpuzamahanga, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Abo bagabo rero niyo mpamvu bagiye bashyirwa ku madolari, ko bagiye bashyiramo imbaraga zabo kugira ngo Amerika ibigeze kuri aha ngaha kuri uyu mwanya igeze. Dore imyaka buri muntu yashyirwa ku idolari. George Washington wagiye ku idolari rimwe yashyizweho mu 1869, ahita aba ifoto ihoraho ku idolari rimwe. George Washington yagombaga guhagarika umuco n'amateka y'ishingwa rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntiyabikoze. Thomas Jefferson, ifoto ye yagaragaye bwa mbere ku idolari rya kabiri mu 1869, byongera kuvugururwa mu 1928 iguma ku idolari rya kabiri n'ubundi, ariko ibi byamamaye cyane mu mateka. Abraham Lincoln we yagaragaye ku idolari rya gatanu mu 1914, ubwo impapuro z'amafaranga zemezwaga nk'izifite agaciro gahoraho. Ifoto ye ihoraho kuko yibutsa ubwitange n'imbaraga zo guharanira ubumwe n'uburinganire mu baturage. Alexander Hamilton we ifoto ye yashyizweho mu 1928 ku idolari ry'icumi mu rwego rwo kumwubaha nk'umwe mu bashyizeho urwego rw'imari rwa Amerika. Andrew Jackson, ifoto ye yagaragaye bwa mbere mu 1928, yaje gusimburwa na Grover Cleveland ku gapapuro ka 20 kubera ibikorwa byiza yakoze nk'umuyobozi wa rubanda. Ulysses S. Grant, uyu we aba n'ubundi ku inoti ya 50, yashyizweho mu 1918. Ifoto ye ikomeza gukoreshwa mu cyubahiro mu rwego rwo kumuha icyubahiro mu ruhare rwe mu ntambara yo kuzigarura ubumwe n'ubwitange bwa Amerika. Benjamin Lincoln niwe yagaragaye ku inoti y'ijana bwa mbere mu 1914. Yatoranyijwe kubera uruhare rwe mu bwigenge bwa Amerika, ubushakashatsi no kuba yari umuntu w'ubuhanga bukomeye. Gusa imiterere y'aya madolari yo yarahindutse, ariko amafoto y'aba bantu n'amazina y'aba bantu yagumyeho kuko bigaragaza umurage n'amateka y'Amerika akomeye. Kugeza ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite amadolari ari ku isoko akoreshwa. Idolari rya mbere ririho George Washington, irya kabiri ririho Thomas Jefferson, nubwo ridakunze gukoreshwa iracyari ku madosiye y'inuza y'igihugu yuko ryemewe. Idolari rya gatanu ririho Abraham Lincoln, naho irya 10 ririho Alexander Hamilton, irya 20 ririho Andrew Jackson, n'irya 50 rya Ulysses G. Grant, n'iry'ijana rya Benjamin Franklin. Nubwo ayo madolari ariyo yemewe, ariko siyo yonyine yasohotse. Hari n'andi madolari, hari nk'idolari rya 500, idolari ry'igihumbi, idolari ry'ibihumbi 5, n'idolari ry'ibihumbi 10 ndetse n'iry'ibihumbi zariho mbere, ariko zarahagaritswe mu mwaka w'1969 kubera ko zari zikoreshwa cyane mu bikorwa by'uburiganya. Nubwo zitagicapwa ziracyemewe, kuko kuri ubu ngubu hari abantu bazitunze bazibikiraho amateka cyangwa bazifata nk'inyamateka. Nubwo kuri ubu ngubu ku isoko hakoreshwa rimwe kugera ku ijana, ariko ntibivuze yuko nayo ngayo kuva kuri 500 kugeza ku bihumbi 100 nayo atakyemewe, nayo aracyakora nubwo atakiboneka. Tuvuga ku madolari atagikoreshwa. Idolari rya 500 rigaragaraho William McKinley, uyu yari perezida wa 25 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Idolari ry'igihumbi ryo rikagaragaraho ifoto ya Grover Cleveland, wari perezida wa 22 ndetse na 24 wa Amerika. Idolari ry'ibihumbi 5 rikagaragaraho ifoto ya James Madison, wari perezida wa 4 wa Amerika. Naho idolari ry'ibihumbi 10 rikagaragaraho ifoto ya Salmon P. Chase, wabaye minisitiri w'imari n'urukiko rw'ikirenga. Idolari ry'ibihumbi 100 rero ryo yari impapuro ikoreshwa mu bucuruzi budasanzwe, ahubwo yakoreshwaga mu guhererekanya amafaranga hagati y'amabanki
yagaragaza ko ifoto ya Woodrow Wilson wari perezida wa 28 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika impamvu zitakiboneka ku isoko. Mu 1969 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse gucapisha no gukwirakwiza izi mpapuro z'amafaranga kugira ngo zibande mu bikorwa by'uburiganya no gukoresha amafaranga mu buryo butemewe, nk'ibikorwa byo gutanga ruswa, guhanahana amafaranga mu buryo butagaragara. Nubwo izi mpapuro zitagicapwa cyangwa ngo zikoreshwe ku isoko, birashoboka kuzibona mu bintu by'amateka nk'izo bakoleteriya batunze collector. Zemewe mu mategeko nubwo izo mpapuro zitaboneka ku isoko rusange, ziracyemewe mu mateka muri Amerika. Niba umuntu yazibona ashobora kuzisimbuza amafaranga asanzwe muri banki.